Au commencement du XVIe siècle, quand Thomas More forgea du grec le mot « utopie », c'est-à-dire « non-lieu », pour baptiser son traité sur la cité idéale, les premières universités avaient déjà une belle histoire derrière elles. Leur regard sur la culture et la science était destiné à s'élargir sur la planète et à reconsidérer l'Europe et leur autorité mondiale d'une toute autre façon. Esto no impide que Europa siga siendo el lugar de las universidades, especialmente porque están ubicadas en todas partes. Hemos elegido este lugar preciso, Europa, para forjar otro neologismo, utopía. Un ideal con un lugar real, un ideal que define claramente los objetivos más ambiciosos para la Europa de hoy. A science and a culture of excellence, in support of a system of global well-being, awareness, wisdom and practice, in a real, believable European university, bringing together more than 6 languages and 6 prestigious universities that rank among the best, but are not yet weighed down by size or tradition, and are therefore still agile and ready to embark on the journey towards a new, subtle and healthy form of leadership for Europe in the world. Benvinguts a Utopia. Welkom in Utopia. Bienvenue à Utopia. Välkommen till Utopia. Dobrodošli u Utopiji. Bienvenidos a Utopia. Welcome to Utopia. Vive l'utopie.